Здравствуйте! В эфире новости. Я ведущая Татьяна Кулматова. Коротко о главном. Был задержан шеф-повар Орского рынка за употребление. Öyle, mon kim jastı? Ova, kim jastığına rey monlardı. İş kılıp şef-повар karmalıktır. Gece 25 mayda akınlar aytış öttü. Görüyoruz. Ne? Qanday kimni? Ne? 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 Aytışpa qol. Qanday chiqma bu aytish. Ne? Площадьта екі солдаттың біреусінің туған күні отыр, ошо жөнүндө кеңирээк маалымат. Донске, мен бүгін нюхам, сүрөткө чөз. Тартсаң тарт, аз, Донске, аз барам. Бүгін 26 май тамаша финал. Элдерден сурамжылоо. Кечиресиз. Негизи тамашаодо финалда ким утат деген суроо. Ne? Tamaşa şovu? Tamaşa ödegen? Tamaşa şovu men ömçe. Ne müddet Samsung soda markasынан жаңы телефон. Жақында эле Борбор шаарыбыздын бир чекесинен 10-11 чамасында bir кайгылуу окуя болду. Шуну көрөбүз. Жаңылыктарда жаңы кызмат. Таанышуу бурчу. Давай. Абдан оор кесип телехранителдер. Автомойкаларга жаңы кызмат кирди. Шикара. Мойка канча? 200. Полныч. 600 пеки, 600. Давай. Örçü Ayım Qanike aytқандай, макияж gününü сақтайды. Sport жаңалықтарынан үзінді. Шуны жаңылықтар өз соңына шықты. Көрішкенше саламатта болыңыздар.